Salam menjua-jua, mankam krina nande sini kelengi Tuhan, senina moria, ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Jumpa ka kita ibas paksa enda, ibas kebaktin PA Morianta. Guna menaken kebaktin tabas paksa enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 270 siwa, ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan, ibas paksa kesempatan nenda, bancika kami radu ras pulung guna ngurati kerna katandu. Bahan dage Tuhan katandu tetap mempersingeti kami, gelah banci kegeluhan kami terulin, ibas wari-wari sirhenda. Penampat kuasa kesandu si badia, ngajari kami gelah banci pi antusi kami erti katandu. Ngaku kami Tuhan melalakal kesalahan ras lepak siniban kami. Ulakal teralang pasu-pasu si ateindu ibrei kenduman kami, arkiteken kesalahan ras dosa kami. Ibas paksa enda Tuhan, mindo kami perkuah ateindu simbelin, gelah banci pe kami tetap atan, jadi si kerajaan ngendu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami mindoman bandu, dengan ngatakan bujur kami, ibas krina keleng atendu. Amin. Senina moria sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab kuan-kuanen bindu 10:5 ayat sada sekubas ayat 4. Isina nina bagenda. Alu jabab si Melias mantak rawa sigara. Tapi jabab si merampus pekeke ate merawa. Ranan kalak pentar dem alu pemeteh. Tapi ranan kalak bodoh lalit ertina. Kaipe si jadi iidah Tuhan ijapape. Iperdia tekena kerina, perbahanan si jahat entah pe si mehuli. Ranan mehuli mereken kegeluhan, cakap si ngelukai pusuh erbahansa bene ukur. Senina moria sini kelengi Tuhan, temanta ibas paksa enda emakapkan ranan si pegeluhkan. Alu tujun, gelah moria meteh makaranan si mehuli mereken kegeluhan, dengan si peduakan ngasup milih kata-kata si pas suwe raspase perkembangan anak. Adi si perdiateken dengan megermat kita, si tuhuna aktivitas geluhta tiap-tiap wari melalakal hubunganna kubas ngerana. Palala naikin kita banci ngerana. Lang adi banci dengalah kita ngerana. Adi si buat presentasina. Mungkin sekelalana waktu ta guna ngerana. Si jadi penungkunan man banta, ibas kita ngerana kai saja nge si belaskan. Guna ise nge kita erbelas. Kai nge gunana sinibelaskan kita man banta.
Bagai peman kalak si deban. Gelahna ibas kita ngerana enda pe, ula gelah ngerana. Sebab na adi ngerana saja ngenca kita lar guna, banci pe encedaken. Apalagi ngerana lar palasken fakta, gelah nggo ibelasken. Gelah meriah saja. Ugas yakap teng-teng bagai saja si belasken, banci encedai. Amin na pe makatap banci ninta, aku bagaikin biak aku ngerana ninta. Enda pe perlu kita megermet, ibas melaskan ranan sini belaskan kita. Sebab ranan banci menaikkan semangat. Banci pe erbanca kalak sakit. Ranan tah belas-belas tepe merendahkan kalak si deban. Entah pe menghina kalak si deban alulasi gejap dengan lasi arab. Adi kita pelabo ateta kalak melaskan kata sila payo man banta. Kita pe bandah rem nang rana gunan cakapkan kalak si deban. Sebab banci jadi dah kam terjadi bas kegelukan ta. Adi kebiasaan tarus meriah kal siakap mencakapkan kalak. Endan sidahkan gambaran isekin dirinta si tuhuna. Empekitik bana mekita adi si cakapkan kalak. Janah kalak si cakapkan kita nai labu tehna ia sangana i cakapkan. La kelit gunana siye. Maka ibas hubungan ta i tengah-tengah jabu, ibas ingan ta erdahin, ibas lingkungan ingan ta tading. Lit ngai kawitan na krina kubas ngerana. Janah makatep kange si begiken kata-kata si melias, sirbanca gedang ateta malam dengan meriah ukurta. Tapi makatep kange kita jumpa reskala si ngerana ate-atena, merawalar turi-turin, lateh dalanna, kerempetan, goreh rawana. Tapi kitab kuan-kuanan enda, ituliskan Salomo alunurikan pengalamanna. Kuga ia geluhkan kegeluhanna, kebiasaan-kebiasaan si semal idahna. Makana kalak si melias ia melaskan kata-kata, dikunelit pe kalak si merawa, banci pe manta ukurna, lanai surung merawa. Tapi adi kalak si merampus, kalak si melemuk pe banci merawa. Makana ula si tokohi kalak si sinik bicara si tokohi pelalap. Si cekurakan pe ia kemia lala. Sebab keri-keri kesabaranna kita penggolatih siak. Langgia kakin gunana si cakapkan kalak. Alu belaskan kata-kata sila payo. Payo dengan mehuli pe si belaskan banci salah terjemahkan na. Salah begina ngopiah rubat. Apalagi belaskan kata-kata sila payo. Makaman banta pe ajuk. Adi kata-kata si ikirim kalak. Labo de si begi langsung. Labo si teh turi-turinna. Adi nina kunina ula meter sate. Sebab banci salah terjemahkan. Salah pengangkan. Piah turah perubatan. Ngerana enda banci kang jadi tambar. Empapalem pusuk. Pegedangkan umur, tapi bacikang jadi racun, peturah pinakit, erbanca bene semangat. Maka ibas kitab kuan-kuanan enda ikatakan ranan kalak pentar dem alu pemetah, perdiateken dugia kalak pentar. Labu yang buai ngerana, tapi kata-kata sini belas kena, belin kalgunana. Tep-tep kata si ikata kena, erguna mandirina, kalak si lambuai ngerana, kawalina dirina. Gelah ula ia ijerat kalak banbuai sang ngerana. Maun-maun lasi gejap banbuai na kita ngerana. Piah melala bualna. Lah terpertanggung jawabkan kita. Adi melala kita ngerana karena kalak. Teridah hukurta. Tertehisi pusukta. Adi nina orang tuata. Si belas kenai me isi beltek nanina. Adi ekin gambaran isi beltek ta.
berarti bagaimana dirintas itu puna. Makana ara ogenta enda pe ia jari kita gelah ula bagi siakap entabah dengan meriah sajan ca si belaskan. Ranan kalak bodoh lalit ertina asal belaskan. Gua kap na meriah, gua kap na teng-teng, gua kap na payo, gua kap na gerak. Caida pela bodali. Lo manukurun kena ukur kalak si penting ukur nardala. Adi bagai mekap ndu kugapa pela bon dekah kalak git erteman rasia. Sak bagai ukurna umpamana si cukuraken kalak. Kita piga-piga kita je pulung. Kalak si pentar mi sebagai ukurna. La pagi aku jenggu kam aku cekuraken nate. Maka surut-surut sada urak teman ta. Raka pagi teman ta simbaru si cukuraken kasih la je. Lung na kalak si pentar dukur lakape pagi aku je aku kang cekurak kenate langgia labo man peliharaan dia si bagi rupa mana anak tapi bagi lit anak tasadenda si cekurak ken anak tasada jumpa kita permenta sadenda si cekurak ken permenta sada jumpa kela tasadenda si cekurak ken kake lantas sada bagai peku kempunta dung na pagi sada paksa tertehai kerina labo terbunikan sebab kain dikatakan ni jenda kai pe si jadi idah Tuhan ijapa pe i perdiate kena kerina perbahanan si jahat entah pe si mukuli kata-kata te banci ni dingi kita tapi kata-kata te bacikan nelamatkan kita ula si pasang siding arah kata-kata anta Tuhan meteh kai pe kerina sini belaskan kita man ise pe maka berin metenget man banta ibas nehken kata-kata man anak-anak tapi apalagi anak-anak ta si genduarenda cukup kritis labo banci bagi ate-ate terbelas adik kita pe labo min ate ta kalak rate-ate ngerana man banta kita pe ulah ka bagi akap du meriah lah iban kalak man bandu bagelah ban man kalak si deban empedah man banta bas paksain ranan mehuli mereken kegeluhan tuhu-tuhu memang payo kalak si mehuli belas-belas na mereken kegeluhan mereken kemalaman nati res keriahan ukur tapi dicakap si ngelukai pusuh erbanca bene ukur lam bene ukur ngenca nendu kalak si cakap na kasar umpamana entah nape ngit rusur mandang kala alula sopan banci pagi dendu seh ngayak mate pelangit nari jumpa ras erkuan sebab ceda kal pusuh nangingat kata-kata nandan engkai makamon maun i tengah-tengah jabu pe antara bapa ras nande banci dekah hubungan ne ceda erkite-kiteken kai bapa tiate nang rana mandekharana anak pe bagai tentu ikuten na kai si ibahan orang tuana maka dibanci si katakan ngerana melala keluak tuta tapi min si berkualitas kata-kata te banci memotivasi kata-kata ta membangun semangat kata-kata ta ngapuli tetap ukur labo asal reh kita mencakapkan kalak mencarusur dahinta reh kita pulung darami kekurangan teman ngenca dahinta entah kekurangan anak jabuta pelo manturinkan kerina kekurangan naman kalak sidewa maka ibas kitab kuan-kuanan enda melalakal ngajari kita kugakin arusna kita melaskan kata si perdiatekan gia piga-piga pemimpin tapi tokoh-tokoh si pentar kata-kata sini belas kena lagi ya melala sada gia pasti si ingat termotivasi kita ngikutkan kasih kata kena makana senina moria sini kelengi Tuhan rusur kalau ikatakan kita put ngerana ikatakan kalak kita lar pepah ngerana ikatakan kaki kita lar turi-turi ngerana kemelan kene makana
Ibas kita ngerana pe encidahkan wibawanta, encidahkan isi kita, nurikan gambaran kepribadianta, nurikan gambaran karena Tuhan sini sembahkan kita. Makaranan si pegeluhkan maksud ulam benaikan encedakan ras ngerontasi, mempengaruhi kalak si deban gelahna ceda persadan lo manulih-ulihne. Tuhan lah tunduk. Kai pesini lakukan kita iidah Tuhan kerina. Adi ceda si ban pusuh kala. Ibas pak sana ka pagi. Ban si kanglit pagi kesempatan bagi si ban kita man kala si debane reh ka pagi kenai kita. Makar turi-turin lah. Ibas kita nehken kata. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Yajuk kita ibas paksa enda gelah jadi kalak pentar. Kalak pentar ranan nape teratur, terarah, terstruktur. Ranan nape maba perubahan, maba kini ulin. Empepalem kalak si sakit. Kaya gunana si nalpeki kita ngerana. Entah nape ngampik-ngampiki. Entah nape ranan tak rekinantingan. Entah na peranan te banci beneken teman. Kata di bata mempersingeti kita pas pak saenda. Gelah kai pesiban kita ingatlah. Iperdiatikan Tuhan ngekerina. Itah Tuhan kerina. Labu terbunikan sih. Relajarlah kita arah kata di bata si isehkan man banta pas pak saenda. Adilit selama indah kita salah, ibas melaskan kata, entah kebiasaan-kebiasaan ta, lanai terubah kita, pindo gegeh man Tuhan, gelah ngasup kita robah. Maka banci dakam ban mon biar kalak subuh res kita, peturutna, banci meneken kita. Lae arapenta terjadi bas kegeduhan ta. Tapi ngasup min kita, ngusih, mempelajari kai sini pedahkan di bata tupung kita belaskan kata. Ula si lukai pusuh kala adik kita pela merhat ilukai. Ula si ban bene ukur kala adik kita pe ceda pusuh ta bene ukur ta iban kala tupung iar belas. Adin termat eta temanta ula lukai kala aru kata-katanta. Jumpa nge kita pagi lalap. Kujapa pe pagi kita dina ibas hubungan kekerabatan karo denga entah pe bas gereja entah majumpa ita lala. Dungna kita sendiri pagi mela lana ita pang jumpa perbankai. Labo ban kesalahan na tapi ban kata-kata tandai si ingat. Melane ate ita. Kepeken ngerugikan engkerikan banang kita adila kita ngelu ibas aturan-aturan kugakin arusna menehkan kata si banci mereka kegeluhan. Adi salah tentu kita mindo maaf ya. Tapi adi labo salah labo kaman kebiaran kat. Adi bas kata-kata si benar katakanlah benar. Sebab si biasa lengabo tentu benar. Tapi si benar harus ngesi biasakan. Kelah na terbiasa kita melaskan kata-kata ketuhun-tuhun. Sila menaikkan kalak si deban. Lah membunuh karakter kalak. Sak mon fitnah dah membunuh karakter kalak kape. Mencedai kegeluhan kalak. Jelma lah terbenaikan, lah tercedai. Sebab adi di Batam perdiatikan cara ngangkat kenca. Ije si lukai ia, bancing jia terangkat. Kita lengah kabo tentu pagi nuga jadi banta. Makana kata sini belaskan kita lagi tampuna. Ading go si belaskan kala ampuna. Ate kala ugate na banang kelolas. Maka ope lengah si belaskan. Ukurkan lebih bagus. Kai untung rugina. Man banta bagepe man kala si deban. Mencedai pusuh Tuhan entahlah. Enda menjadi pengajuk ras pelajaran man banta krina. Senina muria sini kelengi Tuhan. Tuhan si masu-masu kita. Si ngajari kita. Gelah na tuhu tep-tep ranan sini belaskan kita. Mereka kegeluhan keriahan ukur kemalaman ate. Man isepe.
Subuk man anak-anak ta sueres umurna tetap nge kita ngergai ia. Sebab kerina kita menghargai lebih-lebih di bata. Amin. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, canahkan persembahan pengatakan bujurta. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 445 ayat si pemena. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kini rajan surga. Mindo kami alu meteruk ukur. Gelah ia luken kam dingin ipasupasundulah persembahan kami. Bagai PO Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu. Ajarindu kerina nande iblang-belang gerejandu GBKP, ijapa pe ia ringan. Gelah tep-tep kata sini belas kena, kata sinuduhkan kepentaran, nuduhkan kepribadian anak-anak Tuhan, nuduhkan karena kini resadan naras Tuhan. Dikunelit si salah tupung kami erbelas, sincedai pusuh teman kami, alemindu kel kami Tuhan. Sebab kai pesi ilakokan kami iidah dukap kerina. Ajari kami Tuhan gunandalankan sura-surandu. Ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. O Bapa si mada kuasa. Ertoto kami mindo perkuah atendu simbelin. Gelah kam tetap si masu-masu nande i tengah-tengah gerejandu. I tengah-tengah jabu. Gelah tep-tep kata sini belas kena. Kata sirikna ibas Tuhan nari si mereken kegeluhan. Dengan pempekeke kini teken dengan semangat kusi menghuli. O Tuhan ertoto kami, alemindu dengan ajarindu kami, gelah na peratendulah tetap idalankan kami tupung kami erbelas. Bagepe ertoto kami, dikunelit kesalahan kami belaskan kata-kata silapayo manana anak tupung kami merawa. Bagai pe ibas kami erteman man kalak si deban tapi manimbang-imbang kami. Endape Tuhan mindo kami gelah alemindo kal kami kerina. O Bapa si mada kuasa ertoto kami mindo man bandu. Gelah kamlah tetap sinampati simpegegehi kami kerina anak-anak du. Tuhan kam dagesi masu-masu kerina moria sirtedah ate guna banci natang tua. Bagepe masu-masu kerina moria entape orang tua si ertedah ate gelah anak-anak si dewasa banci erjabu. Tuhan sinikap kenca. Bagepe anak-anak kami singgo tamat sekolah lenga erdahin. Banci min Tuhan mekuah hatendu banci jumpa pendahin. Anak-anak kami si sanganan nusun skripsi entape nusun tesis. Banci idungina tulisan akhirna dengan banci ipertanggung jawab kena meja hijau. Kerina anak-anak kami ijapa piringan kubas tandu endesken kami. Pasu-pasundu kemahandu Tuhan. Pasu-pasundu pe kerina pengurus Moria Pusat, Moria Klasis bagai pe Moria Runggun. Khususna mupel Moria Medan Klasis Medan Delitua singgo ilakokan Tuhan si masu-masusa. Lah kerina pengurus Moria si terpilih pe tetap ernalem dengan erpengendes man Tuhan. Khusus pe kami ertoto man kerina anak-anak lu si sakit,
si terinfeksi positif COVID-19 ija paperingan. Makuah hatendu Tuhan dudurkan tandu si melias guna ngangkatkan kerina penakitna. Itutukan kami peman bandu o Bapa. Karena anak-anak du si sakit. Yemima berusi nuraya. Joshua bangun. Bagai pe kemahandu pertua nande Yohana berusi nuhaji. Bagai pe anak kami Nona berubarus. Rikut peres anak kekelengan kami Emi berusembiring. Dudurkan tandu si melias man bana Tuhan. Gelah banci sehat mejuah-juah pulih sempurna kesehatanna. Dengan pe ertoto kami man bandu. Gelah kam si masu-masu kerina. Rencana-rencana si mehuli. Nandangi kegeluhan kami, kerina serayandu bagepe pengurus kategorial ras pengurus PJJ. Pasu-pasundu Indonesia gelaban cipula arah pandemi COVID, bagepe kerina anak-anak ndu ibabo doni enda. Pasu-pasundu simpar nangdangi pemimpin bangsa ras negara kami, gelah banci ia turkena perdalanan Indonesia, suweras sura-surandu. Terpuji kam Tuhan endam kami res pertoton kami. Reh kami ngendesken geluh kami bas gelar Yesus Tuhan. Singgung ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelarndu ipo badiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami. Bagi ialemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan. Kebaktin PA Morian tabas pak saya nanggo kadung. Jumpakah kita ibas kebaktin pe anta ibas minggu sirah. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan si masu-masu kita kerina, mejuah-juah.